Kua tata ki te rima te kautau e tūwhera ana te matatiki toiora ki te hapori. Engari, tēnā pea ka aukati i ngā marama kei te heke mai. The reality is that lots of artists lose their work, but also the community doesn't have accessibility to the narratives that belong to this place. Mai te timatanga, kua utu te kaunihera o o tautahi te wāhi nei. Engari, kaore rātau i roto i te mahere roa o te kaunihera. Ko tā te tahi o ngā kairihi awanire hepi, me he mea kaore rātau ka tautoko a pūtia nei, ka pauri rawa ma te hapori me ngā ringa toi Māori. Māori storytelling is inseparable from our lives. To continue to be able to tell our stories means that we can continue to be proudly Māori in a community that accepts us as being Māori. E ai ki te kai whakahaere a Philip Aldridge, kua whiwhi rātau nui ake i te kotahi miriona i ngā tau kua pahure. Me te mea nei, kua riro i a rātau i te 5 miriona i a tau. Nō reira, he mea ohorere, kaore rātau i roto i te mahere. It's terrible. It would be a huge loss. It's inconceivable. Why ruin something that's working? I mean, this and hugely well run. This was the biggest heritage restoration in New Zealand ever, and it was run on time and on budget by a charitable trust. We're quite good at doing this, and we don't think if it was held in another form, it would be run as well by the council. It made me feel pissed off. But also incredibly sad. There's not recognition from council about the mahi that we do here. I think there's a perception amongst many councillors and many council staff that we still are the same as pre-earthquake. I te rātau, i tono te matatiki toi ora i te pūtea tautoko. I honohono atu ngā kaimahi o te kaunihera o tautahi kia rātau, kia tautohu i ngā kōwhiringa, kia tuku hoki i ngā kupu āwhina, i mua i tā rātau mahere roa. Ko tā te mea a Phil Major kei te whakarite te puari o te matatiki toi ora i tā rātau tātaritanga, me tōna ngā kau whakapuke, kia whiwhi. I puta te mahere hei uiuinga i te 18 o Māihe. He hiehia nui a te matatiki toi ora kia tautoko o te Māria i a rātau. It's a tragic decision which hopefully we can turn around. There's a public submission process. We need lots of people to go on and tell the councillors this is important to us. This is part of our identity in Christchurch. There's nothing else like it in the country. We know that this space works because in the 9 months that we've been here, we've probably had approximately 100 Māori artists come through this space, exhibit, participate. Ko te tūmanako ka haere tonu ngā mahi o te matatiki toi ora, hei te wā ka whakarāpopoto o te mahere a te kaunihera. Halle Taite-Pitama, Tahu News. Ko te reo, te take.